Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Lijepan pozdrav iz Splita, lijepan pozdrav sa Parka mladeži pred početak zaostale utakmice osmine finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između Splita i Dinama. Na vratima Sven Vojnović, posljednja četvorka Mario Lovre Vojković, Roko Vukušić, Jure Gale i Ante Babić, dvojac u veznome redu Josip Mamić i Bojken Šala. Ispred tog dvojca još će biti Josip Tarabarić, desno Luka Petrović, lijevo Vicko Žegović te Leo Andrić u samome vrhu napada. Glavni sudac dvoboja Dario Bel iz Osijeka, Goran Pataki i Marijan Tomas u njegovi pomoćnici, Mateo Erceg je četvrti sudac. U VAR sobi se ne nalazi nitko. Zašto? Zato što VAR-a još uvijek u kupu nema. Kod Dinama povratnik u Split, Daniel Zagorac na golu, Robert Ljubičić, Josip Šutalo, Teofil Katrini i Muharami posljednja četvorka, Mišić i Marko Brkljača, danas debitant u modrome dresu, Menalo desno, Bočke lijevo i prema naprijed dvije najudarnije igle Bruno Petković i Josip Drmić. Ljubičić. Drmić u zračnom duelu sa Vukušićem i tu je Vukušić izašao kao pobjednik. Evo lopte i u prostor, ulazak iza leđa Ljubičića, evo i prilike za Split i nema gola. Nema gola, ostaje 0-0, ali kakva velika prilika za Splićane u drugoj minuti. Drmić, evo lopte kod Mišića, krasna sada kombinacija Dinama, Menalo je kod lopte, zaleđa nema, ide Menalo, čeka ga Petković na drugoj, Menalo upravo na drugu šalje loptu, međutim Petković kasni. Drmić, fenomenalan pogodak, 1-0 vodi Dinamo. Pa da vidimo odgovor Splita, ostao je ležati na travnjaku Brkljača, lopta je kod Andrića, Andrić u prostor, evo sada i novog udarca s druge strane, još jednom Tarabarić je pucao, pišemo i tu situaciju, pišemo 13. minutu. Samo da vidimo, ovo je sada ulazak Bočkaja, Bočkaj i Ljubičić, Ljubičić čeka prostor za udarac, Ljubičić i dalje, evo povratne lopte, Bočkaj nije uspio zabiti, Petković ide na lažnjak, pa onda na proigravanje za Drmića i evo gola. 2-0 vodi Dinamo, Bruno Petković i Josip Drmić kombinacija. Ali pohvalimo naravno i obranu Svena Vojnovića. Prvo ona odlična reakcija na udarac Bočkaja, pa onda tek nakon odbijanca i Petkovićevog lažnjaka i dodavanja na kraju za Drmića, eto i pogotka. Bačaj ide na prvu, prijenos, lopte i gol! Evo pogotka za 2-1. 31. minuta, Split 1, Dinamo 2. Rekao sam, prijenos lopte, na kraju je to bio, čini se, i udarac Ante Babića koji zabija za smanjenje prednosti Dinama. Babić u duelu sa Bočkajem koji izlazi iz tog duela kao pobjednik. Bočkaj će tražiti Drmića na drugoj, pronaći Drmića na drugoj. Drmić će još jednom pucati, ali njegov će pokušaj ovoga puta završiti pokraj vrata. Ljubičić za Drmića, Drmić za Ljubičića, pa Bočkaj opet prema Ljubičiću koji je prošao. Ljubičić i dalje, Ljubičić iskosa, puca, ali brani Vojnović. Splitu je ovo 15. izdanje kupa Hrvatskog nogometnog, te najveći uspjeh im je to finale upravo 2015. upravo protiv Dinama. Teofil vraća loptu 5 metara i evo gola. Asistencija stopera za stopera, Teofil za Šutala, te opet se Dinamo vraća na plus 2, 3-1 od ovog trenutka za momčad iz Zagreba.
Menalo udarac kojeg kroti Sven Vojnović. A upisat ćemo ovu 70. minutu. Špikić. Pa upišimo i 87. Bočkaj. Petković. Još jedno prema Bočkaju. Bočkaj u driblingu. Bočkaj na udarcu. Bočkaj pokušaj brani kolovrat. Evo i prve intervencije pričuvnog vratara Splita koji je ušao u igru umjesto ozlijeđenog Vojnovića. 3 minute. Imali smo pružanja pomoći, imali smo gol, zamjene. Iako kažemo, ova utakmica je već odavno gotova, ali još 3 minute igre. Evo sada i Špikića na petercu, ali Špikićev udarac će završiti tamo negdje kod Bad Blue Boysa. Ova utakmica je nama zapravo bila prije svega jedna privilegija za igrat sa Dinamom, to je prva stvar. Druga stvar, jedna dobra platforma za učenje. I treća stvar, da vidimo kako to izgleda organizacijski, kako to izgleda na utakmici suprotstaviti jednoj momčadi koja je prije par mjeseci igrala Ligu prvaka. O samoj utakmici je teško pričati iz razloga što se vidjelo na Dinamu da igra onoliko koliko mu je trebalo i pokazao su svoju kvalitetu koju ima i s obzirom da su igrali, vidjelo se skoro sa najboljom momčadi. Naša momčad koja je dala svoj maksimum i koja je dala ono što je nama u ovom momentu bilo potrebno, a to je da prezentira svoju kvalitetu, prezentira svoj talenat i da to kroz par dobrih akcija koje smo napravili na utakmici potvrdi i da mi možemo mirne duše reći ok, igrali smo protiv Dinama i zadovoljili smo one svoje ambicije koje smo imali. Zaslužen prolaz, Dinamo je svi 90 minuta, ja bih rekao, izuzev samo početka utakmice, malo nam htjela se adaptiramo na zaista neprikladnu podlogu za dotjerani tehnički nogomet. Iz tog razloga i nije bilo više zgoditaka, odnosno, ali usprkos toj podlozi koja je bila dosta smo prilika i kreirali, nažalost nismo i realizirali. Moram biti zadovoljan, utakmica je odrađena na način što nas interesiralo, prolazimo dalje, hvala Bogu nema ozlijeđenih i to je u ovom trenutku najvažnije.